Sanibona bafowethu. Mina ngithe umthandazi inyanga isangoma noma ngithi nje umuntu onesiphiwo akafani neresearcher, akafani nomuntu owenze research. Ngoba into yenza ukuthi behluke ukuthi oyedwa walabo bantu ukhuluma ngento ayaziyo. Kanti omunye ukhuluma ngenzwa bethi ngizwe bethi nami ngibone bethi akanashonayo. So ngiyaye ngasibona isidingo sokuthi umuntu oyinyanga eyophikisana nomuntu oyiresearcher. Because yena lento asuke ekhuluma ngayo into asuke yazi kwesinye isikhathi. Futhi kwesinye isikhathi ngisuke ngayibona ngempela bafowethu. Ngiyaye ngibone nje umuntu uthi uma umbuza ngeinformation asoyikhuluma ethi ngenza research. Manje ukwenza wakhe research uphikisa mina engaziyo. Engikhuluma ngento engiyibonile neyenzeke kimi. Wena uyiresearch la uyazi nokuthi njani. Kwesinye isikhathi kumele silinde ukuthi sifundiswe idlozi lethu, amadlozi ethu esifundise enye into before siyikhuluma. Because ingakho sisithuke sesithola sikuma arguments angacacile. Bese kuthiwa inyanga zixabana zona kanti oyedwa inyanga omunye wenza research osejele inyanga.